abalamba abadigide mudigide obulamu bwa kiseera puribidansa era kikasiri tano zagenda kusawa tano bukade fama bredi embutikizi nange kaliba suna beni mutano wa mchaka nanda kwa bwamika kupagenda mroji musajja kulaba kyala koje kampala basajja beno bwawanya bichacho bachindo kama soko basajja nkukunye ruma n'embizi utale bunyonza ndiwo era nga tutamu yadala bulungi nyoye chekani dawo sikwali mukoze bano gonna wade nakaba katetekete kwa raha geranda terera kalira tukana maso wow saula saula mbaga Bwengere bibyo biridde Seruganda ngolina namisizako badije nga erinnya lyo Ganda lye bakutume waka DJ Chikawa wakuba muku bidongo no weyita DJ Chikawa tewakyusa namu batumiddeko nnyo amanya nga Maganda nnyo DJ Mwesezi erinnya ly'owulya DJ Mwesezi ate nga abakuba ssebo lewagira Kayibanda ngamba bwe bakulira balina DJ waabwe yakubanga endongo neyanamirira bamuyitanga DJ Simeo ne DJ Musoke Kayibanda mbu balina DJ Simeo naye nga Simeo mbunga Simeo akubendo wabwa dogo ya Simeo sali yingidde era ba DJ kubula aluza olaga ngenda wa DJ Siwa nekakuba ndongo ya DJ Simeo wow why I say yeah DJ Simeo leka twemale goga huribidanse one sooner ben Raga mada sooner ben I one sooner ben Balita thanks and praise. Thanks and praise. Oba wadinye Jamaica feno tuludigida mu kideya. Naba Jamaica bafuka. Soboze bakuba mu church. Yo, twaniriza nnyo Pastor Kyabaggu ngayingirawo. Mikomboka them. We are the man election the wicked or the man that champion. Mumsumba ingidewe Jamaica mu church. We are mikomboka them. Baga katwemu and let us give a chance to Pastor Kukuli. Pastor Kunkuli and tell you something. Klinga pastor ingira uzizi na nyimba zeba ingira nazo olo pastor mwibe katingana betwina bugembe kaya ingirawo kati bawa pastor mzinda yonga atanika yo mikombaka we mikuni masa kulimana yada kunu soko na mani wudi kana wuda mada kulimana de makomi ngolaga my name is de makomi Pastor Kukuli me are gonna ban them the now so that the man wicked dancem selector team made up talk number 1 and ban them down you don't know say nga pastor atandika nga iwako prima ban them down we kana masodo kana mabuna mata kuna mana yada nko Jamaica na kokodi olubio na kokodi ayino Jamaica olwubi nga omusangiza nga byogera nga tewali amulaba oyinza okufa wow 15 ogwokubiri kulengalea Saula wow
Sabula. Manna yine engeri embi munnange tewali atasobya nedda. Uliriza munna kugamba. Uliriza munna kugamba. Mwatagadde atya ndingidi nazo nayo olwaleero. Olwayo nazo n'endingidi. Tata Fabulika se yagimpa ngikubirenga mu kikiri. Yaginangidde nanga nti lwaki endingidi nakuwa togikuba.